Muraho neza, ngiyi videwo ivuga ku byo perezida Neva, nyine igaragaza uko perezida Neva icyo yatangaje ku ntambara ibera Kongo, ndetse n'icyo yabajijwe hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibi byose turaje tubicemo, tubinyuremo, tubahe amakuru. Na Tereze Kayikwamba ibyo yatangaje nyuma y'uko u Rwanda rugiranye amasezerano na iriya kipe yo muri Esipanye yitwa Atletico de Madrid. Mukomeze mukande subscribe dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité cette semaine est Évariste Ndayishimiye, c'est le président du Burundi. Il est en duplex avec nous depuis Bujumbura. Monsieur le Président, bonjour et merci. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de la situation dans la région. La guerre en République démocratique du Congo, voisine de chez vous, fait rage depuis des mois entre, d'une part, le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part les forces congolaises et leurs alliés dont le Burundi. Alors ces dernières semaines, il y a eu des efforts de médiation. En plus des efforts africains, il y a le Qatar et surtout les États-Unis avec une déclaration de principe qui a été signée à Washington entre le Rwanda et la RDC. Alors est-ce que vous pensez que la paix dans la région en RDC est à portée de main ou est-ce que vous craignez toujours une guerre régionale? En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes et nous pensons que effectivement avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver enfin. Sinon, aujourd'hui la situation est dramatique. On a besoin. Noneho perezida w'u Burundi Neva we ibyo yavuze ntabyo biracyatera urujijo, kuko yatangaje intambara, yongeye kuvura intambara hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibi nibyo yabashijwe n'umunyamakuru w'Ubufaransa ukora kuri la TV y'Abafaransa, ubwo yari ariho amubaza ati ese umutekano uravuga iki ku mutekano w'u Rwanda na Kongo, ndetse n'u Rwanda n'u Burundi n'ingabo zawe ziri mu gihugu cya Kongo. Ahangaha perezida Ndayishimiye Evariste, nyine uzwi ku kazina ka Neva, yasubije avuga ati twebwe nk'igihugu cya Kongo nta kintu nk'igihugu cy'u Burundi nta kintu tutakoreye igihugu cya Kongo kugira ngo amahoro aze. Baramubaje se mwakoze iki? Ni iki wita ko mwakoze kiva, uyu ni umunyamakuru wabazaga perezida Neva, gituruka mu Burundi kiza muri Kongo cyari gufasha kugarura amahoro. Neva yasubije avuga ati twebwe twaje gufasha ingabo za Kongo kugira ngo turwanye uriya mutwe wa M23. Ubwo bakomeza bamubaza bati none se ubundi mwarawurwanyije wavuyeho cyangwa? Ati twebwe ibyo ntago bitureba, ikitureba ni uko twageze muri Kongo. Bati se none bivugwa ko abasirikare banyu b'u Burundi barasiwe benshi bapfiriye ku rugamba. Perezida Neva yavuze ati rega nibyo, kuko n'ubundi igoma dutangira urugamba n'iki ntago imbunda bakoreshaga zarimo amashaza, ntabwo niyo natwe zarimo amashaza. Rero n'ubundi ku rugamba ntawavuga ngo ntawahaguwe,
abasirikare b'u Burundi bahaguye ari benshi, ubwo nyine yahise yemeza ko abasirikare b'u Burundi bishwe ku bwinshi, bahaguye ari benshi, ariko n'ubundi ni umusanzu batanga bari kurengera uburenganzira bw'abakongomani bw'igihugu cya Kongo, ku bufatanye nyine bafitanye Kongo n'u Burundi. Umunyamakuru akomeza abaza Perezida Neva ati mbese none bwo abarundi mwe muratekereza iki ku ngabo zanyu zapfiriye muri Kongo? Perezida Neva aravuga ati twebwe n'ubundi urugamba nyine habamo gupfa no gukomereka cyangwa se kuba kajorite ndetse no kurokoka. Ati rero ibyo ni ibisanzwe, yasubije nyine nta kintu yitayeho. Ubundi arongera aramubaza ati ngaho tubwire hagati yawe n'u Rwanda ukuntu umwuka uhari. Ati twebwe n'ubu tuzacyakomeza ibyo nahoze mvuga kera, mbere n'ubu ndabisubiramo, u Rwanda rushaka kudutera, ariko twebwe turi kwikusanya ku buryo nibagerageza ariko tuzabatera mbere. Ati n'ubundi niko byahoze, Uburundi bwahoze butera ngo nabwo ntabwo buterwa. Urumva Perezida Neva we yatangaje intambara ko igikomeje. Baramubaza none se nta mahoro ushaka hagati yawe n'u Rwanda? Ati njye nta bintu by'amahoro nshaka intambara. We nta kintu yitayeho, ati intambara nicyo kintu ashize imbere. Aya makuru Perezida w'Uburundi nibyo yatangaje, yakuriye impuza bimwe bavuga ngo nagaho ku buryo harya atangaza ukuri kuri muri we. Ni nyuma y'uko SADC icyuye ibikoresho byayo byabaga hano hari i Goma, birimo ubwato, intwaro, kirimbuzi ndetse n'intoya. Ibi mbivuze kubera ibyo Thérèse Kayikwamba amaze gutangaza kano kanya. Thérèse Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC wa Kongo, aho n'ubundi murabizi Thérèse Kayikwamba yabyawe n'umupadiri. Umupadiri ni umupadiri w'umudage, nyine ava mu Budage. Amateka ya Thérèse Kayikwamba ubundi mama wa Thérèse Kayikwamba nyine yahuye n'umupadiri. Umupadiri yaraje muri mission, mu butumwa bwa missionnaire, avuye i Burayi aje muri Kongo, nyuma nyine ahita abivamo. Nibwo yahuye na mama w'uyu mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, babyarana uriya Thérèse Kayikwamba Wagner. Umva Wagner ni izina riturukaho kuri se umubyara, yari umupadiri. Ariko rero kano kanya Thérèse Kayikwamba ibintu atangaje nono ni agahomamunwa. Ni nyuma y'uko abonye nono ikipe ya Atletico de Madrid yo muri Espagne nayo yatangiye gukorana n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. Thérèse Wagner Kayikwamba yahise ajyaho ku mbuga nkoranyambaga ze aravuga ati twebwe mwese bafana nyine aya makipe afitanye ibikorwa n'igihugu cy'u Rwanda, ati murebe n'iriya ekipe yatangiye kwamamariza gufatanya n'u Rwanda, kuvuga ngo Visit Rwanda yo muri Espagne, ngo ubu ngubu ngiye kujyayo none ngiye kubabuza gukomeza gukorana n'u Rwanda.
abandi aho yakomeje agira ati aha turabona amahanga uburyo asigaye asuzugura igihugu cyacu, akemera ko bakorana n'ibigo by'umupira by'aho ngaho mu mahanga y'iwabo, ati bashaka gusuzuguza igihugu cyacu u Rwanda, ati ibi ntabwo bibaho. Abafana rero bahise bajya muri komenti baravuga ati ese ko Burundi ubizi ko cyangwa se bizwi ko football umukino umupira w'amaguru nta hantu uhuriye na politiki kandi si n'intambara, gute uhuza ibyo bintu byombi? Therese Kayikwamba aho yakomeje agira ati nibadahagarika ugukorana n'u Rwanda, ubwo natwe abaturage b'igihugu cya Kongo turahita nta mukongomani wemerewe kugura ijezi iriya myenda ya siporo ya Atletico Madrid iba yanditseho ngiza yanditseho Visit Rwanda. Murabizi n'ibisanzwe ko ijezi ya Arsenal iriya Visit Rwanda n'undi nta mukongomani witwa umukongomani original ucyambarira iriya jezi yanditseho Visit Rwanda ari muri Kongo. Ni icyabaye kizira, bayicaho cyangwa se bakagakora nk'isengeri akaba aribwo bayambara.